abo daw ba adawin ka makalilisang inabat nga kugmatik da nagrangrang asay pahan ak nakaplagan himo binaton an akong ngara anak kalibay na lang ay sangkay haunan nasugad pero siring ni padi laway-laway pari amo man nantuna kundi nahulos makakamagtay ang tanom ini magtutumpos mababaton na pangandoy hakahitasan adi na mahagkot na gabi adoy asay pa abo daw nanay duron karasa ba adawin ka makalilisang inabat nga gugmatik da nagrangrang asay pahanak nakaplagan himo binatunan na kong ara hanak kalipay na lang ay sangkay haunan lasugan pero siring ni padi laway-laway pari amo man antuna kundi nahuhulos makakamagtay ang tanom hini magtutumpos naglabay pa ang panahon anak binating mastorya hungod niya yan gihapon kay kun kamo maihana nagusa may kasumungan kabidyo liwat ngay